4 igrača koji se ne poznaju od ranije moraju igrati zajedno kao tim ako žele osvojiti novac. Ali na tom putu postoji prepreka. Lovac. Vrijeme je za potjer. Dobro večer i dobrodošli u Potjeru. U prošloj emisiji, 1000. jubilarnoj, primijetili ste da mora proći ponekad i 1000 emisija da vratite dug lovcu. S ovom večerašnjom emisijom otvaramo novo tisućljeće. Emisija, naravno. Upoznajmo večerašnje natjecatelje. Ivan, 65 godina iz Premanture, ujedno i umirovljenik i pravnik. Viktor, 29 godina iz Zlatara, magistar ekonomije. Lada, 41 godina, liječnica iz Zagreba. Damir iz Zagreba, 54 godine, službenik. Igrat će pojedinačno, pa protiv lovca i na kraju završnu potjeru. Igru otvara kapetan. Ivane, ajmo nešto o vama saznati. Pa evo, malo prošireno. Ivan iz najljepšeg sela u Hrvatskoj, iz Premanture, ispod Pule. Otac 4 djece i nijednog unuka i volim kao svi stari sve što vole stari. Dobro je, treba doći u to, nakon sve što vole mladi. Ne, stari. Kažem, nakon sve što dođe, nakon sve što vole mladi dođe, nakon sve što vole stari. Dobro, ovo je vaša minuta, to pretpostavljam sve znate. Ako ste spremni, možemo krenuti. Vrijeme. Sad. Od koliko se atoma sastoji molekula ugljikova monoksida? 3. 2. Kovanica Oxbridge obuhvaća koja 2 europska sveučilišta? Oxford i Cambridge. Točno. Za koji se grad na Sandžaku u povijesti koristio naziv Novo Trgovište? Novi Pazar. Točno. Koji je društveni poredak s ljudskim licem vezan uz Aleksandra Dubčeka? Socijalizam. Točno. U kojoj disciplini alpskog skijanja Bojan Križaj osvojio srebro na svjetskom prvenstvu 1982. Slalom. Točno. Patuljasti ima oko 270 kg, a nilski tonu i pol, o kojoj je porodici sisavaca riječ? Konj, nilski konj. Voden konjima. Voden konj. Ispod kojeg je morskog prolaza potkraj 2016. probijen cestovni tunel Euroazija? Ispod Dardanela. Bospora. Bospora. Koja namirnica ima svoj sajam u Livadama? Tartufa. Točno. Tko je autor stihova i cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrče? Nazor. Bio bi Nazor da smo stigli 17.500. Krenuli ste mi jako dobro. I onda par onako što bismo rekli 50-50, pa je na kraju prebacilo se uvijek na onu lošiju stranu. Ali ovaj monoksid, to si neću oprostiti. 3-2. Izvolite, predstavit ćemo lovce. Nakon što je proslavio 1000, u ovo je spreman podnijeti teret pobjede. Prvi lovac je Dejan Kotiga. Iako joj je ovo 1001. noć, vi ste za nju svršena priča. Drugi lovac je Morana Zibar. Bez obzira što u ekipi imate Viktora, pobjeda će pripasti njemu, trećem lovcu Krešimiru Sučeviću Međeralu. I on će dobiti ono što mu pripada, tako da mu večeras slijedi još jedna proslava. Četvrti lovac je Mladen Vukorepa. A sad vi? Pošto je 1001. onda bi trebala Morana biti. Morana? Neka bude tako, iako ne mogu obećati. Dobro večer, Ivane, a i ekipa, malo sam se Ivan, Viktor, pa Joško. Krešo. Pa vi očito ne znate kako to ide u 1001 noći. Vi ste ti koji morate tu pričati i davati odgovore, da bi ja vas poštedio. I naravno uvijek morate na najnapetijem dijelu prekinuti priču. Tako? Krešo, koliko je natjecatelja zazvalo vaše ime prije nego što izađete iz tunela? Ovako, u postocima. Pa ja mislim tako jedno svakih 10 mojih emisija jedan, znači to je onako svaku 40 otprilike. Samo pitam da znam. Ako me se sete za dan bezbednosti sete. Sete, ako ne, nikom ništa. Dobro, imali ste jedan set koji onako pri kraju malo zazivao Dejana. Bile su tu livade, bio je tu Vladimir Nazor i tako, sve je vuklo na to. Međutim, eto, ipak moglo je malo bolje biti, evo, ona nilski konj. Da, znam da vas je smelo, ali mislim da je i ovo lijepo otvaranje. Znači, na 17.500 nudim 5.000 za nižu i 70.000 za višu. Viktore. Pa ponuda je
Odnosno, rezultat je dobar, bez obzira na ove stative koje su, nažalost, otišle negativno, ali ja mislim da je realno da uzmeš srednju i da se vratiš. Treba na kapetana. Lada? Pa ja mislim da i jesi možda nesretan sa ovim iznosom, ali zapravo je on izvanredan, 17,5. Damire? Dobra minuta, još bolji protivnik, srednja. Izgleda da nemam uopće izbora. Znači 17,5 srednju. Iako djeluje da imate, ali dobro. Za 17.500 kuna krenimo s potjerom. Ivane, sretno. Evo izvolite pitanje. Koja pjesma počinje tvrdnjom da samo jednom ljubav pokuca na vrata? A. Ako me nosiš na duši. B. Ako me ostaviš. C. Ako te pitaju. Je li to jedan od najpoznatijih stasova i brkova hrvatske estrade raširenih ruku? Jeste, to je točno. Naravno i Krešo točan. Mišo Popović. Ne, uopće ništa. Ništa se tu ne mora ni reći. Tako je. Ajmo dalje. Kojeg je diplomata Florence Artman verbalno napala na obilježavanju 20. godišnjice početka Sarajevske opsade? A. Karla Bildta. B. Cyrusa Vansa. C. Thorvalda Stoltenberga. Karl Bildt. Točno. I Krešo. Mislim da Cyrus Vance u tom času više nije bio među živima. Ali... Ja isto mislim. A mislim da ga je dočekala rečenicom kada je mogao nešto napraviti. Nije. Tada kada je mogao, govorio je da je Milošević super dečko. Odnosno momak ili već kako se izrazila. Ajmo dalje, 3 do završne. Što nije vrsta uličnog noža? A. Buha. B. Leptir. C. Skakavac. Da. Vidi se da niste imali tu uličnu školu. Mi koji smo odrasli u prečkom jesmo. Šalim se. Leptir je onaj nož kojim se, Ma znači, da. drška preklapa. Sad, Dvije drške malte Da, ima koje da. skrivaju oštricu, a skakavac, svi znamo, on iskoči. Na dugmiće, jel? Eto. Ajmo dalje. Tko je 80. u kolekciji imao olimpijsko, svjetsko i europsko zlato, a od 79. i naslov europskog klupskog prvaka? A. Krešimir Ćosić. B. Mihovil Nakić. C. Mirza Delibašić. Te 79. jedan drugi klub je osvojio naslov europskog klupskog prvaka. Bosna. A Bosna je bila tad, Da. vladala je, harala, jel? Zanimljiv podatak za Delibašića je da je on zapravo počeo karijeru kao tenisač, a onda se prebacio u košarku. Ima još nekih i sportaša koji se u početku nisu našli u sportu. Mislim da je, ako se ne varam, Toni Kukoč obožavao ping-pong ili? Ne znam, mislim da je. Kasnije golf. U svakom. Dobro, sad je to. golf, da. Kad je upoznao Michael Jordana, to je morao. Da. Nemojte da vas ovo sada... Ne, ovo je bio primjer kako je prst brži od glave, ali dobro. Da. Poslije sam znao. Ajmo probati sad malo koncentracije i završiti ovu priču kako spada. Izvolite. Kojem je jadranskom naselju turistički slogan Srce Dalmacije? A. Cavtatu. B. Rogoznici. C. Rtini. Rogoznica. To je točno i Krešo. Pa, ona je smještena nekako po sredini Dalmacije. Jel? Idemo dalje. 2 do završne. Krešo je odmah iza vas. Koga nećete imati u rukama, plaćate li švedskim krunama? A. Astrid Lindgren. B. Gretu Garbo. C. Liv Ullmann. Astrid. Pod A. Ne. Pod C. Liv Ullmann. I ako je Krešo točan, mogao ovo biti kraj, a je. Liv Ullmann je Norvežanka, jel bez obzira što je bila Bergmanova muza i glumila u švedskim filmovima. Bio sam siguran da je Šveđanka, ali dobro. Šteta, jer mislim da ste trebali biti u završnoj. Da. Hvala vam. Živjeli. Viktore, u pobjedu. Viktore, evo prilike za revanš, doduše ne. Koji je bio lovac? Dejan. A nas je Krešo, vidjeli ste. Da. Kapetan ste. Da. To znači jednu činjenicu.
da jednog natjecatelja više nema, s obzirom da ste vi Nažalost. drugi koji nastupa. Dajte još nešto o sebi. Pa evo, Viktor, 29 godina iz Zlatara, mali grad u Hrvatskom Zagorju. Sad, za razliku od prethodnika, ja volim sve ono što voli mladi. To je to. Normalno, pratim koliko god mogu, najveće mogućnosti sport, film, normalno, zemljopis, povijest, općenito nekakvi društveni afiniteti malo više i eto, pozdravljam sve koji me poznaju. Lijepo. Ovo je vaša minuta, možemo krenuti? Možemo. Vrijeme, sad. Koja je porodica primata s Madagaskara nazvana po sablastima iz rimske mitologije? Makaki, Lemuri. Koja je vrsta drveća prikazana na poleđini kovanice od 5 lipa? dalje, Hrast lužnjak. Koji je fiktivni lik brodom Demeter u lijesu iz Bugarske prenesen u Englesku? dalje, Drakula. Koji je nadimak Santina Corleonea, najstarijeg sina filmskog Vita Sonny. Corleone? Točno. U kojem je stoljeću donesen Kod Napoleon, francuski građanski zakon? 19. Točno. Koliko je slova T u napisanom imenu njemačkog grada Stuttgarta? 3, 4. Koja je tradicionalna irska pjesma povezuje Dublinerse, Tin Lizzy i Metaliku? Whisky in the jar, Točno. Nogometna reprezentacija koje države nosi nadimak Reggae Boys? Belgije, Jamajke. Svako dijete koje je obitelji iz Igre prijestolja dobilo Strahovu Kanadar? Stark, Točno. Kako se u igri školice zove polukružno polje na vrhu 7 polja obilježenih brojevima? nebo. Nebo. Baš bi nam dobro došlo. Ovako 14.000. Neću reći da je na ploči Sky is the limit. To će vjerojatno malo s krešom biti drugačije. Oprezno, ali hrabro. Izvolite. Dobro večer, Viktore. Večer. Sjetio sam se prije kad je bio prvi odgovor pogrešan makaki. Treba se reći makakvi. Makakvi, da. Mada sam u jednom drugu sad dok ste izlazili gledao Viktora zažmirio i rekao možda ipak bude Morana, možda ipak bude Morana. Ako dovoljno jako želiš, kako ono ide iz alkemičara te, ja? Da. Da, ploče potira za razliku od školica, znači vi idete obrnuto, vi idete prema, znači nebo je tamo kod vas ili sam možda ja ovdje zli vuk, strahovuk, jel? To je ta jedna intertekstualnost sa pitanjima, jel? To je prekrasno, ja vas samo slušam. Ja vjerujem da ćete se vi sad opustiti. Ja vas pokušavam opustiti, ne znam koliko vam to ide, ali 14.000 na koje ste donijeli dajem vam 4.000 za nižu i 60.000 za višu. Nezadovoljni ste. Prilično. Kako je bilo prošli put? Duplo više, mislim 28. Duplo više. A prvi put. Onda je razumljivo. Lada? Meni se čini da je tvoj izbor viša, ako je, ako sam u pravu, samo daj. Damire? Bez obzira na protivnika, više. Da, ovo je, moram popraviti nekak, ako niš drugo, radi samog sebe, ne. Viša. Lijepo. Pošteno, hrabro, baš kako smo i rekli. Za 60.000 kuna nastavimo s potirom. Viktore, sretno. Stižu pitanja. Koja je najprodavanija knjiga francuske književnosti? A. Mali princ. B. Put u središte zemlje. C. Stranac. Evo, popravljamo, ja mislim, cjelokupni dojam, barem na prvom pitanju. Mali princ je točan odgovor. Krešo? Točan. Jedna od najomiljenijih dječjih knjiga. Put u središte zemlje je, mislim, Vern je vrlo čitan, ali ipak ne toliko, a Stranac je, mislim, prezahtjevan tekst. Idemo. Dobro smo krenuli. Viša je bila ponuda, tako da... Pariz Bliskog istoka. Koji je to grad? A. Aman. B. Bejrut. C. Damask. Meni se čini da vama to ide baš kako treba. Bejrut je točno. Da, Krešo. aludira se prije svega i na francusku koloniju koja je nekad bio Libanon. Pa po količini Arapa sad su tu negdje Pariz i Bejrut. Nažalost, nastradao je sad ove godine. Prekrasan grad. Mislim, mnoga stradanja je prolazio u zadnjih 40 godina. To je nevjerojatna sudbina biti na tom području. 4 do završne, dug je put. Za ulazak u koju državu turisti iz Hrvatske trebaju imati vizu? A. U Rusiju, B. U Švedsku, C. U Tursku. Pa baš ste lijepo ovu zemlju iz Europske unije eliminirali.
Švedska, članica Europske unije, Rusija. Rusija, dakle, naravno, Rusi ne puštaju ljude da im vršljaju tamo. Ja sam isto prošao tu, taj postupak nije to kalvarija nekakva, ali Turska je ove godine ukinula. Oni su nam uveli vizu kad smo mi ušli u EU, a onda su nam sad ipak ukinuli. Probajte sada biti točni, odnosno svaki vaš netočan odgovor jedino vas spašava ako je i Krešin netočan. Evo pitanja. S kim su hrvatski tenisači igrali 5 puta u Davis Cupu i svaki ih put pobjedili? A. S Amerikancima, B. S Francuzima, C. S Talijanima. Ovdje niste gubili ni trenutak kad ste vidjeli ponudu. Amerikanci nekako nam, što bi se reklo, leže. Ja nisam. Ja sam Evo mislio da su bar šanse. jednom nas Nisam očekivao. Evo lijepe šanse i prilike, ali to vrlo brzo zna se pretvoriti u pritisak, zato ajmo bježmo. Kako se zove dio njujorškog Central Parka preko puta zgrade Dakota? A. Blueberry Hill, B. Rockaway Beach, C. Strawberry Fields. Sad će vam Krešo ispričati jednu priču koja ima svoj tragičan završetak. Ja znate ko je živio u zgradi Dakota? Ne znam. John Lennon. Strawberry Fields Forever. Tako ga je ubio. Mislim, Strawberry Fields su inače bili nekakva ludnica ili nešto tako, ali znači to je nazvano po tome kasnije. Jel? Preko puta, kako je zgrada preko puta Central Parka, odnosno taj dio Central Parka je onda... Uvijek. Kad je jednostavno, onda najčešće jednostavno. Ono malo prije što sam vam rekao, to se vrlo brzo okrene, upravo se to i dogodilo. Ajmo, nije sve izgubljeno. Evo pitanje. Ošija je naziv za osobu koja će vas u Japanu A. Pogurati u vlak. B. Pozvati u restoran. C. Prevesti preko zebre. Ako je Krešo točan, preko zebre ne, ali ako vas treba malo ubaciti unutra da bi se vrata zatvorila, a točan je, Nije mi poznat pojam. Mislim, ovo drugo dvoje postoji u drugim zemljama, a ti gurači u vlakove su baš karakteristični za Japan, jer oni su jedina zemlja u kojoj mislim da je putnički prijevoz željeznički isplativ, jer oni stvarno jako puno koriste željeznicu i ovoliko ih ima u ovim špicama i onda znači imaju te ljude koji vas ošinu i gurne vas u jeste vlak. li bili pogurani? Odnosno, jeste li bili u Japanu? Nisam bio u Japanu, velika mi je želja, tako da jedva čekam da me ugura. Onda morate biti zadnji u redu. Samo da A se Dejan to je bio, dogodi. ne znam kako je to s njim išlo. Aj, pa... Ne bih komentirao to dalje. Viktore, žao mi je, znam da znanja imate, međutim, bile su sve nekako stative, što bi se reklo. Zasluženo sam izgubio, tako da nema problema. Hvala vam, vidimo se u novoj potjeri. Hvala vama, sretna ekipa. Lado, izvolite. Niste baš ovako zamišljali da bi, Ni najmanje. da ćete postati kapetanica. Najmanje. Dajte nam nešto o sebi, prvi put ste ovdje. Prvi put sam ovdje. Zamislite čudo Splićanka u Zagrebu koja radi u Karlovcu. Pozdravljam ono dvoje koji su me na ovo prijavili, Marina i Tomislav. I to je to. Za sad toliko, neka ostane ta mistika do kraja same emisije. Pa ako bude dobar rasplet, možete nam otkriti ko su Sve to. ću otkriti. Ovo je vaša minuta, vidjeli ste. Možemo? Ajmo. Vrijeme, sad. Kroz koliko točaka na zemljinoj površini prolaze svi meridijani? 2. Točno. Kojem je divovskom afričkom vodozemcu latinsko ime Rana Golijat? Nemam pojma. Žabi. U Fifinim se objašnjenjima pravilo 11 odnosi na koji nogometni pojam koji često izaziva nejasnoće? 11 teret. Zaleđe. Kad se dogovorom postiže napredak, onda u izreci dogovor gradi što? Kuću. Točno. Kako se zove inačica Sotone s kojim Faust sklapa pogodbu? Nemam pojma. Mefisto. Koji hormon nastaje u beta stanicama Langerhansovih otočića u Inzulin. gušterači? Točno. Koje povrće podrijetlom iz Perua ima podvrste volovsko srce i jabučar? Pomidor, poma. Da. U kojem je gradu na obali Rajne najviša gotička katedrala u sjevernoj Europi? Keln. Točno. Koje su glumici 1972. prišli nadimak Hanoi Jane zbog protivljenja Jane vjetnic? Fonda. Točno. Liječnička obitelj Brinkman u središtu je zbivanja koje njemačke serije iz 80-ih? Klinika srca. Da je Je li- bar ovo ušlo. Odnosno, ne znam, prosudit će oni Ušlo. gore, imate 21.000 kuna. Ok.
večer. Bog Ako je ovo Krešo. 1001. emisija, vi ste Šeherelada. Može. Znači, vi živite u Karlovcu ili putujete Ne, svaki dan? putujem Svaki dan. svaki dan. Isuse. I mislim, to je... Koliko treba? 40 minuta. O, dobro. Ma da. Znači, vi svakodnevno stajete u Karlovcu. Ma ravno. Samo da. ravno. Da, srce vuče ravno na Drežnika, a vi morate... Ma dobro, uglavnom, nažalost, Klinka Schwarzwald nije ušla. Udo i društvo, jel te? Tako da će ostati ovih 6 odgovora, 21.000, pa će biti 6.000 za nižu i 80.000 za višu. Damire, Damire, Nekako mi je prazno, tako da što god uzela, čekajte mjesto. ok, hvala. Ja bi 80.000. za 80.000 kuna nastavimo s potirom. Evo stižu pitanja. Koje hranjive tvari razgradnjom u tijelu daju najviše energije? A. Bjelančevine, B. Masti, C. Ugljikohidrati. Zato ja svaku večer, što masnije to bolje. Po 45. Energetska bomba kad spava. To je točno, Krešo. I zato ih tijelo pohranjuje, te rezerve pohranjuje u obliku masti, dakle kad dođe stani pani da onda više povuče jel, iz rezerve. Ajmo dalje. U gornjem lijevom kutu periodnog sustava elemenata je vodik, a u gornjem desnom kutu je koji plin? A. Fluor, B. Heli, C. Neon. Heli. Točno. I Krešo. Odličan. Da, najkraća je li skupina sa 2 elementa. Idemo. Prema sljedećem. Koja naslovna junakinja animiranog filma nije bila stvarna osoba? A. Anastasija, B. Moana, C. Pocahontas. Ide to točno kako treba. Moana je točno. Krešo. Pa bila je jedna Moana koja je bila stvarno osoba, ali ta imala i prezime i tako. Pocahontas, sjevernoamerički Da, indijanci. Indijanci, odnosno, da. I Anastasija je... Ruska ova knjiginja. Roman. jel te? Eto. Ajmo, ništa, samo mi, evo. Godine 1896. Svinjar postaje Davor. Što Krmčina postaje 1992. A. Sveti Petar na moru. B. Sveti Petar Orehovec. C. Sveti Petar u šumi. Nemam pojma, lupam. Orehovec. Ne. Ne. Sveti Petar na moru. Je li to ono kod Biograda? Ja sam bio uvjeren da je to već bilo. Ovo je Odlično. odličan rasplet za vas. Odlično. I zato ajmo dalje. Koje su našoj ženskoj reprezentaciji najveći uspjesi 3 europska srebra? A. Košarkaškoj. B. Odbojkaškoj. C. Rukometnoj. Zlatne 90. što bi se reklo, ili srebrne 90. Neki bi rekli da su tu pomogli Ruskinja, ali imali smo mi, bila je tu i Barbara Jelić, Nataša Leto. Nataša Leto. Lijepo. Ajmo. Ništa ne govorimo, ništa ne komentiramo. Dobro nam ide. U kineskom mitu o stvaranju svijeta na početku je postojalo samo jedno veliko. A. Crno jaje. B. Crveno sunce. C. Žuto more. Malo lijevo prema crnom jajetu. I Krešo, točan. Naravno, svijet se rodio iz jaja. Znači, na početku je postojalo samo jedno veliko crno jaje, su krenuli popusti i tako je došlo do... Dobro, u tom crnom jajetu bio potpuni kaos. Pa Tamo da, se spojilo sve. pa da, mislim, samo je bilo je unutra, jel, u kapsuli, za razliku od grčkog kaosa gdje je to bilo posvuda. Krešo je točno i za vas. Na dohvat ruke 80.000, 2 koraka nas dijele do tog iznosa. Evo pitanje. Što je 30. svibnja 1994. uvedeno u Republici Hrvatskoj? A. Hrvatska kuna. B. Jednodomni parlament. C. Službena zastava. Upravo nastavak ovog iznosa.
Šteta. Jest. Imali ste u ruci Blizu. sve. Krešo. Zapravo, tih neke godine je baš uveden dvodomni parlament, onda je vraćen tamo početkom 2000-ih. Ja se sjećam kad je ta kuna uvedena, kako smo Nakon bili hrvatskog naviknuti... dinara, ali tako? Da. I potpuno imali smo one novčanike koji više nisu imali uopće pretjerano za kovanice. Onda je bilo sad moramo kupovati nove novčanike jer naravno, znači, uvedene su natrag kovanice. Šteta, stvarno, mislim, za debitanticu je jako dobro, vrlo hrabro i nemate se što predbacivati i nemate se čega bojati. Vidimo se za 3 mjeseca. Ja se nadam da da. I ja isto mislim da da. Je li bilo sve u redu? Je. Znači vraćate se. Pa mislim da da. Ili dolazimo po vas u Karlovac. U Zagreb. U Zagreb, Novi pardon. Novi Zagreb. Izvolite. Hvala. Hvala vam. Sretno. Damire, što da vam kažem, posljednji ste i još tek tome kapetan. Vaš trenutak. Ajmo, još malo o sebi. Da, samo taj trenutak sam čekao. Damir iz Zagreba, 54, slobodno vrijeme, koncerti kad ih ima, nogomet četvrtkom i glumim Strogog oca. To je otprilike to. I brat. I brat, mlađeg brata. Mlađeg brata. Predvodnik. Da, taj. Mislim, brata poznajemo svi pa onda. Navodno, neću ništa komentirati, Dobro. bolje. Ovako, vaša minuta, to sve znate, situacija nije bajna, koncentracije kako biste si olakšali život na ploči. Možemo? Vrijeme? Sad. Po čijoj se nasljednoj liniji prenosi takozvana kraljevska bolest hemofilija? Dalje. Ženskoj. Koji listić papira s brojem ili strugalicom može donijeti dobitak na lutriji? Bingo. Srećka, ko je zapisao početkom 1807. stale su da se dešavaju neobične i dotle nepoznate stvari u Travniku. Ivanović. Točno. Kojim se sportom bavila većina putnika zrakoplova koji se srušio u Andama u listopadu Nogomet. 1972. Ragbijem. Govor o stanju Unije. Obraćanje američkog predsjednika Kongresu. Poznat je kao govor o stanju koga? Nacije. Točno. Po kojoj su grčkoj božici nazvana sredstva koja pojačavaju spolni nagon? Erekt. Afroditi. Koga je Bog u Starom Zavjetu prokleo riječima po trbuhu svome puzaćeš i zemlju jesti svega života svog? Zmija. Točno. Tko u filmu Novinar glumi novinara, a u filmu Bravo maestro, maestra? Ratiša Beđi. Točno. 512 metara visok Veliki Petrovac, najviši je vrh koje je gore jugoistočno od Karlovca? Petrove bi bilo. 14.000 kuna. Damire, izvolite. Dobro večer, Damire. Dobro večer. Postoji taj jedan koncept koji se zove horor vakui ili ti strah od praznine. Ja vjerujem da je to ovo što vi imate kad se okrenete tamo. A i ova praznina dolje isto baš nije na displeju sa iznosom, ali to je nekako posljedica toga. A zapravo svi vaši prethodnici su dobro odigrali i ja ne sumnjam da ćete i vi dobro odigrati. Sad samo S istim ishodom ili? Kažem, to je sad na vama. Koliko ćete riskirati i to. Sad hoćete li, mislim, sad, nadam se da će ići na višu, jer mislim, bilo bi blesavo sad ići kalkulirati, ne? Da, mislim da nema sad tu puno izbora, tako što god ponudili, da pričekamo mi tu ponudu. Pa ponudit ćemo zapravo isto što smo ponudili i, mislim da je Viktor bio, jel? Ili, ne, mislim da je Viktor donio taj iznos, onda će biti 4.000 i 60.000. Savjeta nema. Evo, okrećem se, ali ništa. 60. Za 60.000 kuna nastavimo s potjerom. Sretno. Hvala. Evo pitanje. Koja su braća na pogon vrućeg zraka poletjela u povijest? A. Lumière, B. Montgolfier, C. Wright. Pod B je točno. I Riječ je o balonu, jel? Znači, Wrightovi su na neke druge pogone letili. Ajmo dalje. Koji je punker u izvornoj postavi Sex Pistolsa bio zadužen za kontroverzne stihove i bijesno pjevanje? A. Johnny Rotten, B. Sid Vicious, C. Steve Jones. Odlično, tako ste ih lijepo i poredali. Ova dva su iza mogli tek nakon što je Rotten otišao. Ali Rotten je još i kasnije napravio karijeru, oni PIL. Public Image Limited. Da.
Bili su u Zagrebu pred nekoliko godina. Jesu, jesu. Da, nisam bio, ali Dok se još moglo. dok se moglo. Da. Ajmo, dalje. U slavnoj sceni kojeg se filma gošća restorana obrati konobaru na ručiću isto što i ona? A. Beskrajni dan. B. Kad je Harry sreo Sally. I C. Zgodna žena. 2B. 2 točna. Meg Ryan. I Krešo. Pa, da, Meg Ryan u onoj sceni za što je ne treba afrodizijak, nego ona to sama uvjerljivo odglumi i onda je možda jedna od najpoznatijih uopće scena. Da, majka od režisera je žena koja kaže ja ću isto što i on. Rob Reiner. 3 do završne. Koji je naš nogometaš najbolji strelac u povijesti Beogradskog Partizana? A. Branko Zebec. B. Stjepan Bobek. C. Zlatko Čajkovski. I treći B je točan. I Krešo. Točan. Legendarni Bobek umro je isto pred 10 godina. Nastavio je živjeti u Beogradu nakon završetka karijere. 2 do završne. 2 do žita. Tko nije pravnik? A. Predsjednik Republike. B. Predsjednik Sabora. C. Predsjednik Vlade. I četvrti B je točan. Krešo. Da, ne znam što je on točno, znam da ova druga dvojica dolazi iz diplomacije, a tamo su očito otišli iz pravne. Politologija. Aha, politologija. Da. I još jedan korak. Zanima me samo što je pod B. Da ne dirao ništa. Koga je Robert Mapplethorpe fotografirao za omot njezine prve ploče Horses? A. Kate Bush. B. Patti Smith. C. Tinu Turner. Patti Smith i 6. B. Ovako se poklopilo. Da bi Ako riječ vam je rekao. lakše, ja nisam stisnuo B jer sam mislio bilo bi pre. A znam da je Kate Bush imala to neku poznatu naslovnicu. Ne, jel? Mapplethorpe, to je bilo to. Oni su bili U nekoj Vezi, vezi, iako jesu. mislim da je Mapplethorpe bio gej, tako da... Pa dobro, dobro, mislim, eksperimentiralo se Da, tada. naravno, mislim, svašta je bilo tih godina. Da. Da. što god, čisto kao... Damire, ovo više nije 0. Damir će ostati svijetliti, idete na svoje mjesto i dole će se pojaviti upravo viša ponuda od 60.000 kuna. Sad Izvolite. samo B u zadnju završu. Da. 1-1 završna potjera. Krešo versus Damir. Trenutak koji niste priželjkivali da budete sami, ali se dogodilo ono da ste ipak u završnoj igrate protiv Kreše. Što sami sebi možete reći? Ma samo B i bit će sve ok. Dobro. 2 minute su pred vama, nažalost, samo jedan korak prednosti. Ovo su duge 2 minute, tako da negdje potražite u sebi, ako je ikako moguće, što više koncentracije. Može. Vrijeme. Sad. Koje je prometno središte Gorskog kotara najviši grad u Hrvatskoj? Fužina. Delnice. Koliko puta najviše odbojkaška ekipa smije dodirnuti 3. loptu? Točno. Počinjem ovu svoju priču nizašto, bez koristi za sebe i za druge. Početak je kojeg Selimovićeva romana? Avlija. Derviš i smrt. Koja je boja kože lumena, trapavog i hrge, koji stanuju u skrivenom selu? Dalje. Plava. Kako još nazivamo zimski san nekih životinja kao što su šišmiši? Hibernacija. Točno. Ovogodišnji koncert Samo jednom se ljubi podnaslovljen je kao sjećanje na koga? Ivo Robić. Točno. Kodoha i Toseha bijahu 2 političke frakcije unutar vojske kojeg carstva? Otomansko. Japana. Koji je otok površinom 37 puta veći od Hrvatske, a ima manje stanovnika od Pule? Island. Grenland. Koje je boje pigment oksihemocijanin, koji nalazimo u krvi hobotnica? Crne. Modre ili plave. Koji je NBA igrač uveo Dina Rađu u košarkašku kuću slavnih? Larry Bird. Točno. Što izlučuju lijeva i desna parotidna žlijezda? Ne znam. Dalje. Slinu. Koji je borac za neovisnost bio prvi neamerikanac proglašen za Timeovu osobu godine?
Gandhi. Točno. Kako se u bočenju zove najmanja boča koja služi kao oznaka? Volim. Točno. Kod koje se vrste pravokutnika dijagonale sijeku pod pravim kutem? Kvadrat. Točno. S koliko je obično glava prikazivana božica podzemnog svijeta i čaranja Hekata? 8. 3. Po kojem je biljnom tkivu za izradu čepova nazvan hrast Quercus suber? Pluto. Točno. Koji je četveroslovni germanizam za potrbušinu, dio junetine za juhu? Špek. Flam. U kojoj današnjoj državi? Nema veze. 9 koraka prednosti. Hoće li to biti dovoljno? Iskreno ne znam, ali uvijek postoji nada. Ovo je solidan rezultat za jednog igrača. Još smo se zafrkavali kao kako ste sve imali odgovore B, da će sigurno biti BBB, je li tako? Bad Blue Boysi, međutim, nije, ali ste 2 puta imali odgovor plava i, mislim, i sa štrumfovima i sa krvlju hobotnice. Da. Na kraju, eto, trebalo se samo toga sjetiti, barem ono malo se rekalibrirati. Bilo bi barem dvoznamenkosto, ali ovo je iznos koji je tak. Mislim da neću naravno biti bahat, ali to nisu iznose s kojima obično mi lovci imamo problema. Damire, Vidjet treba ćemo. se nadati do kraja. Da, apsolutno. Bilo bi nam naravno lakše da su uz vas još bili neki natjecatelji. Samim njihovim brojem, povećanjem broja u završnoj bili biste već na dvoznamenkastom. A i nešto bi oni dodali svojim znanjem. Mir i tišina, ovo su Krešine 2 minute. Krešo, možemo? Vrijeme. Sad. S kojom Borodinovom operom nadimak dijeli bivši nogometaš Igor Cvitanović? Cvita. Stop. Očito. Damire? Onda se konzultiram. Da. Dalje. Želite li pokušati još Knez jednom? Igor, naravno. Da. To je kad povuče malo. Evo i lovcima se dogodi da ih povuče nešto. Vas je povuklo carstvo, recimo, u vaše 2 minute. Neka povuče još koji put. Da. Možemo? Vrijeme sad. Na kojem se kontinentu odvija radnja Kamijevih romana Stranac i kuga? Afrika. Točno. Iz kojeg jezera izvire rijeka Bojana? Skadarsko. Točno. Koji glazbeni instrument vezujemo uz finsku grupu Apokaliptika? Violončelo. Točno. Koji je šesteroslovni germanizam za usisavač? Sauger. Točno. Tko je 1951. za manje od mjesec dana svoj kultni roman napisao na 36 metara dugom smotuljku papira? Jack Kerouac. Točno. U statistici je kvadratni korijen varijance poznati kao kakva devijacija? Standardno. Točno. Po kojem je ruskom pomorcu nazvan najistočniji rt kontinentalne Azije? Semjenu Dežnjevu. Točno. Kako su se prezivale 3 od 4 članice mađarske reprezentacije na šahovskoj olimpijadi u Novom Sadu? Polgar. Točno. U kojoj europskoj državi razvijen ladino, jezik sefardskih židova? Španjolskoj. Točno. A i nismo žurili. Pa Često. da, nije bilo razloga za žurbu. Imali ste priliku, mislim, ko zna kako bi otišlo da je taj 10. korak, možda bi tu nastao cijeli preokret. Sigurno. Da, eto. Ali drugi put nadam se da ćete u jačem sastavu biti, imat ćete pobočnike pa će vjerojatno i rezultat biti bolji. Damire? Zadovoljan. Bez obzira što sam ispao, ali protivnik je bio prejak, predobar. Ja vam samo mogu reći da dođete u još jednog od potjera, pozdravite Denisa, našeg, ako se ne varam, bivše kolegu, ili tako? Tako. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne potjere, ostanite uz Dnevnik Hrvatske radiotelevizije i sretno!